Hera whakanui I ngā Māori kua tae ki te taumata I roto I ngā kaupapa rongoā I te whare wānanga o Tāmaki Makaurau. Kaya Heta Gardner ngā whakamārama. He hōnore nui tēnei mo lia te wehi no ngā tiparau me tūhoi. Engari, I ngā te kōrero, I te kupu, nui te kōrero. It's a great honour and I feel pretty privileged and also it's helpful at this time of my study when I'm coming up to my elective. O ngā kai whakataetai, 5 kau no te whare wānanga o Tāmaki Makaurau, ko lia te angitu. Each year, the students sit their exams and the top finalist, so the person who scores the highest grades for the top Māori student, becomes the winner of this award. I tipu ake a lea I ahuriri, mai te wā e tai tamariki tonu ana ia, ko te ao rongo wā, tana whai. She's had this goal since she was 12 years old and has worked to that end to become a doctor, and I think she wants to specialise in eyes, ophthalmology, and so we've supported her all the way to that end as a family. Mo te whitu taua pauke e whakatū ana I tēnei hui, hei whakatena I te Māori ki te whai I nei momomahi, hei whakarahi ake hoki I te toko maha o ngā tākuta whānau. Our Māori people end up at the doctors, but they end up there too late. And so what we need to do is we need to encourage them with our Māori doctors to get along and come and head towards preventative. Education in our family has always been quite a big thing. Yeah, being really important, and we've always had been encouraged the children, like other kids and me, to try and do our best at school. Hei te mutunga o tēnei tau ako, ka whakawhiti atu alia ki Ingarangi ki te whakaoti I tana tohu kairangi. Heta Gardner, Te Karere.